kethi woro mutegeri wa Meru TV no mbetikire nkuwate wenye uringikire mubango ya tukurie biashara yura yomba kwithira yekwire ntukuchonde cha Alhamisi akuma thaile na nusu cha woro mwanka tha chiri thatu tukethira tukithoma mwanya yegie biashara juma Alhamisi chonde itomba kwithira twikuretera ringi biashara kuma ntere mwanya na benda biashara mwanya kenda tutara mbere na kumba kwithira twithoma uwo kwenda kwambiria biashara uwo wena kiroto ya kwambiria biashara nwereko ukamenya ino bati kumba kwithira ukiambiriria rwari tuliungite mutindo kangangi komboni wa iratu akenda nende tumba kwithira tukithoma biashara yegie wendia bwa iratu kenda kwambiriria biashara ya wendi bwa iratu ina ubati kumba kwithira ukiambiriria na iketo mitukureterete mboni kenda kuthomithia kunende watakaram watayugo be kwithira ukiandika mantu jelekana ya thatu ayege biashara ya iratu betikire mu wate ogeni atukethie atumumenye kenda kinya tukiaranire twaraniria tukimenyana. Karibu sana mboni. Thank you sana Meru TV. Kethia mutegeri wa Meru TV mwire ritari yaku na arakumite na biashara iri kurita. Mbere buru ambuchokire nkatho, amchokire mwana murungu inya nkatho. Yes. Nonto bwa uturo. Marieto mbeto aboni face bario. Kana mboni wa iratu. De mutindo kangangi. Baba ingi tumenyanite. Either mutumbene kana aja. Eni onduke ko baba ingi baba wakomba ontegera. Nkwendia iratu na wholesale. Na nkwendia na retail. Na bei ko very affordable. Na customer wandeto mukaribisha. Yes. Kwina mtu akwenda kuria kanagire ngenda kumenya mboni ndira kura abanga kwa ambi at some point kwiro kira kio chura ndenda ndekura ndenda kwa muringi biashara munene kana wao ndenda kwa mwarimu ndenda kwa ndaitari na ringi mbinyoka urenda kwa mwitithio ndeka na pilot. Ntime akwa ntataketa kwa mwana wa biashara imantu jaja tu wita okithoma mantu kona nuichiona yontanda ichonere actually ntaba akiri na kwa ntai mantu wa biashara oni kintu ndendete kwa Kenya Navy. Wow. Kuma day from 3 mwaka 4 actually ndendete Kenya Navy by one of watu thina hapa na pale ntime abo kwa kapanire ngaire mutindo kangangi ndanjiria nsikumite nyawiri baro after form 4 taskumia wiri baro akakoromone taskumira over 6 months then I continued started selling mali ereke mali ndatika nayo ndauma mali enda kuma mutumbene ende tukuma mutumbene mwithia nduke okona meanjiritie actually hao ndamirite January December tariki 20 now nionda thamire nduke neje nduke tha ina 4 months but iratu ndendia saidira bibia ndanje kwenda kaora tukira ndeke kibandene ndanje kona urusero ibantu bakwenda ndenderea bio kaora na tawaitimire biashara na mno biashara ya iratu. Biashara ya iratu ndamendere kwanza yare gitara corona inguti kwa rinyade na kwa mutumba kuingwa. Yes. Ni ara challenges antoba ingi batare witate pata manage wita Nairobi monda manage toeta na utuko na kafyo chingi tona itwejere toeta to kwa murigo toeta kende to kuna to kodiria no komea to ito ya moral onto toeta ya murigo no to ya to karira to itwendia yonde unanere ingi after 3 days tunataka tumeenda sana nikaendelea hivyo sasa kufikiria viatu mpya iko kuja hivyo nimenikujia kwa muda vile nilikuwa nataka tu time. Najua watu wengi sana sasa mutumba si kama kitambo. Mutumba ilikuwa smart lakini siku hizi ukifungua hata bill inatoa takataka. Inaweza kuchoma kama kwanza ulikuwa mgeni. Sasa inaweza kuvilasa. Lakini sasa nikiona watu wengi sasa kama kuna hizi walking slippers tunauza 190 wholesale na zingine 180. Ukiangalia most of the students hizo ndio vitu wavalia. Kwa sababu ilikuja tunauza hiyo watu wananunua 190 wanaenda wanauza 250. So ukiangalia mutumba tulikuwa tunauza 300 na 350 saddles na kuna zingine sasa mpya zinauza 250. So naona sisi tumeanza kuona huko kwa viwanda. Sasa ndio maana nikafikiria acha pia mimi niweza kuleta hiki kiatu na pia wao kununua kwangu. Okay. Nao ukiambire biashara ya wende boira tuko na mantera wa ilete Kathumba na mtu no wende kumenya kwa na biashara ingire ukiambire mimi ukiambinya kwende nguo ukitana mbere na kwende mali lakini wewe ni biashara na iratu no tu wachalire specifically kwende iratu. Ndatare specifically kwende iratu mali ndendeke mali yoneka ndendeke mali era plastic ikombe irai dhani ntobiu ndeta mwankathara kathanga chini dhani wicho kathanga chini bitha mwankathanga chini tuna mutano nge muikamba etwa Mustafa na mbikite tuthirungangite nwe
nyawe mba chokire nkatho no ntu ibandu tanite kuthirunga mathoko na ya Yes. aya ndake arori na miantare angari ndake arori no kona bikune kanganya faida yako ingirie mwe kona bifurika ya kwintu ya 500 kona ndeni asa ni asara ndate isiro the same case rori itu kama tare no bo the same case ndo kona mtu kwa tinda re mbute tete ngaombuna ngira atikwenda kwawe ndo timure yako yo ngai tete unekangite ndi naona iko na challenge nikienda na kuna faida kuna sawa inaendanga hivyo lakini nikaona sasa hapo imeanza kuniweza plus na ikakuwa kuipata ni challenge. Unajua pia lazima uwe kuna mahali unapata tizika kitu na affordable price. Kwa sababu hiyo affordable price niweze kuuza huku imeanza kuniwezea. Ndio hapo nilijipata nimeingia kwa hizi mpya. Nikaona at least naipata mahali pazuri na bei mzuri naweza kuuza hapa naweza kucompete na wengine that what I started. Tukia kwa ile tukekuwe na mithemba ya iratu inaomba kwithira ugita kwe kana no so sera no teno mwaka withira wina antwara witu kayukito legit na membe kinya to kolete kenda customer ake yaka kurira aita ariva kinya mtunge yakura kiuwe into bibi ndebyo ndukeno tokona dresses kuna sports kuna saddles kampuni nimbi ngi mno chiche irato kuna Tana kuna Kiomi kuna Moyo na kuna Zano na kuna Abibas hicho kampuni yato mbita kwanza saddles mnato Zano Abibas mtusia affordable na Moyo into bibi tumba kura ke kampuni ciao atomba kura ke kampuni ciao tokomba kwenda virema kukamukonje baita akomba kwenda ende tonto aja kona mtu anto akinya Nairobi akona akampuni nako ja akona no kana ira ona ampere nyapya 16 ende na bibi na into bibi onde tumba kura anto turete akiri anto amwe tumba kura akiri anto amwe bando competition egeri high lazima ndina variety nkora kwamba kura kiki yomi tokai bitambura kimwe tokai mbura kiesano kiasi na bibasi kiasi bibi ngira benda bata isileta sport yeko na mashamba ingetu taisili na bingi kama kunji na we biashara ne kumenyo kenda kwambira ene biashara no mwanka ombe ukarathi ukailio kona unde tonya biashara ne akenda mbithira kinyani ngitionera gantu eno ntungu gwinero no kwenda kwiria ukulukira biashara ro kuruta endera weta wa uraira tu mithemba na bithemba ne atyo karathi kenda obiekira mauri obire nende uwanende binkenda kichiringi mana ile abinkenda ke wanu ite bingi ngende ke mana thatu ankuba kwibe kinyo kwende 350 kwibia 700 kwina kinyebe ngiri ne ate umba ku kubuite pricing kendo tira uwatomba kwithira ukiya na kuba kwithira ugochoke mbetira worire atio na at the same time ukichonera gintu ki biashara ira tubi me atora box tu twetete torete kariojo waya ki box tomba gitatu ikitinya 700 or ta fare ikintu 500 no kumwe ina box kumwe kama waitha 500 na ngiri 5 na we ndio uketha kumwe ona kantu fulani na bonto tanete bako ya set tuda acha mtu ya ora box tuitai 10 kwa hiyo taro itu datongerete 10 kibyo ende mosile kiratu biyo kuna tugende rusiri tona chiringi 10 na chiringi kibao na 30 bob to netake nene mbona ngo on spot tomba kona chiringi 100 na 50 bob yes na kuita onke kuona faida ekenda mwaitha kuona kantu mira tuwinka me anda ore box inya tukona twategera twatara tone twendete chingana ona tukomea tuna kantu fulani tukoya kau alafu tukongela stock no ntonyo ndukano kona ninjaro lazima tongele stock na ntabe ngi barenda into new na kampuni ya chiche and every week bali abai post another new design ndio tukaenda tutekurata new design each and every week sisi tumeona sasa ndio hivyo kiatu mpya saiko na si hapa tu I think ni country wide mostly in Kenya na taomba ku separate profits na capital ya biashara no tu no witrime ore ndio kyo na nuko na mbecha no gaikoya customer no gaba kuya eba gweta na iratu no ko kugwata mbecha na taomba ku throge separate capital na wa separate na profit ro ku make capital na profit timia kwa na separate no nto de maanisha meande product nimbingi tena sport tena saddles tena resource neti kama hapa sasa najua sport najua zile nilionunua najua nitaona zile nimeuza usiku sandals najua zile nimeuza obviously nitajua kama silikuwa box tatu nitaangalia zimebaki ngapi nitajua sasa leo faida nimepata kitu fulani ukikuja kwa Ndolesu the same case ukikuja kwa Ngabut Crocs the same case that ivoto bako minus yo na ke biashara iratu na biashara ingire chondora mwaka kwithire kuna ithire kana challenges irotri manacho biashara ne wachira ai unintenda kinya kwera mtu nambirire biashara fulani ni challenges ireko awithire tawe kulukira ke biashara ya wende kwiratu mwaka kidogo aninyo kwa nkoro challenges ni mbinge usena kuma economy thaye Kenya irindira ntethi Kenya kingwiti iko on wide
challenge ni mbinge tukumenya ndui baba inge tukumya nyagurio babe tutwachorebe tuno wetha bara ndui lakini tutemba kumya mtu ondeja twamukaribisha variety tata twakeja kari ibira onto antu abako tukuruta wangu eta mwekuru kura onyanti konte konka mura unaongea na wao we customer tunasemanga customer is always right bila atakuja hata kama amekuja kama ni adui tumwando vile amekuja I think challenges ni mingi actually kwanza saa hii kazi iko chini sana na watu wana pesa lakini all in all tunasema tukosi moja mbili na tulali ndio tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo ingine ijaribu ku avoid expenditure sana na kama ni watu wa kazi sasa tunajaribu ku reduce sasa hatuna kitu ile ya kualipa na hakuna kazi na wao wenyewe tunajaribu kueleza unaona vile iko kwa kuzuri kesho tunakuita wow ike biashara kwira tuenda kira tumenile byantu bari kuye kuruwari ya kurutuana ira to mostly mbendete muno kwende ladies na twana no nyana ke banda nanyo kwite thora ngura mutumbe ne ara kura anto benga bambiche kwa mutumba inko beba mbenya baba inge mono mutumba mbanda ke ladies na twana na nya nguti anoko nduka impinge ladies na twana lakini men pia niko na kama sport na jaribu kuwaleta na open zao kwa sababu pia wananiitisha sasa shida tu ni capital kama kuna mimi naweza omba kama serikali ya county ili inaweza tusaidia kama sisi inaweza si tusaidie itupie kama ni mkopo tuambie kwa wakati fulani tupie mkopo lakini ikuwe na interest kidogo juu pia sasa interest kuna ile tunaweza ikuwa sasa tuone hata hiyo duka tumefunga juu kama sasa hii kuna mwenye anataka hiyo dola kuna mwingine anakuja sports sana sport na kuwa na varieties at the end mimi nimeenda nyumbani tibio koentia nao endro kwambira biashara no kiraki ukailia you target customers kana bara ukwenda beyo ukurira muno nyate wakarire ndeke ndo separate uchira unendeke biashara kwa yambonishu ndrenda akumenja mainly na ari kana ekuna kinyatwana no kuma mwanjiriro pio mto ora ndutana kwende mutumba mtu toera mutume aho tata ndora into bionde lakini wateka ladies mostly ladies bora kila each and every day bobatira ona ka design ka kero ladies lakini men no ikira kira tokia ikira nyamwaka nyao nini ngwatikana nya ba kwende nini ngono nkara kira tokia mwaka taura kingi lakini wateka ladies na twana badia bakuranga into muno nyangu nyare nko wankarugura nyangu mostly they target kwende ladies and kings yes ewatrima every day kwadra kuna new designs obrotwira na ato make sure kenda utira design ngenjari wiki ya bando utatiwa na old stock no trend design njari yere atukochororo kura design njari tutenda kwa ile bire ukarabe na aranyuma design njaro me atoteta tutura yondo turi atutukai matizo na ka design ka kero ko ke yakende bibingi biro ko bigoko onto da inte me okora inkwede product ethira very hard kida ni to da ka design ka kero atisi tu age tu target o each and every design yeturiro to inanio yathe inbox yere ka ithatu twetha tuna chekenda yende bibingi bikonde na kenda biashara hiyo mba kwithire gukora no tutiwe nkawe na biashara kwendira tu what do you do different akenda utira to mtu akenda kura kiratu kya mwana ari ya kimbonishu enda kura kiratu maybe kya mwekuru we kimwara kwenda kura kiratu I prefer akoyanduke neku apart from ende bange beira turimbi kwithe kya different akenda mba kwithire guchiria customers mbere mapyo imbere kya kumanya na iratu bikuma muno amusire mbendete kura kethe muchina atwari amwe mwene nona the owner mbendete muno kwaria the owner of the company ibo mbenda kwaria bakenda kinyambroka ukumira mbetha kumaibe kunkweta ata kwenderwa ndaba kwa yo ntokiri no ku company ingi twari no tore kwendwa imbroka lakini at the end na ndite muno ndate kabire kwendo naja na kamukunji irang kwendirwa niyo ikondo kamukunji no ngwata na riu ndiwa ira to ndura kwa company ende mostly ampereke kwa avoid brokers no to brokers chiko ke ma company okona ile yonto muchana onto mostly company impinge chira to aicha China wenda ambero kali ya China ukele ano aitekirio kwendisa na aria wetekiria ni ngaitata kebere ende ndona ile kyotwara ni amo China no kumabire kwa ampa ngire utageti na ndagira kafia kakwa atisi vari na bia kamukunji no to mostly baiche kamukunji nyo ende kinto cheap ende in simple ya ntoaja Meru Town ngwetikia iratu bya kwa bi impinge ndende na bia kamukunji na that why kona kasoba ingiba kuireta tawabo mbona TikTok no imberete kwa advertise muno na kudironka pio ndironkete mbete na nyuki mbetete mikindori maua
isiolo actually onturwa inyanda kachako chiku imbareke kudironka hapa na pale na kure kinyaka simu nyama thakone na ngabera be ko bakona isawa bambira tutaku tukeja endera uchalira tebira kwende nimbi utega nimbi quality and non to know withra kwina ira tubya quality njana quality iti sawa kenda at least customers bakwa menya unikenda kiratu quality no company but wita nimbi utega endera kwenda ukura kiratu kendo differentiate between fake na kinya menya kaita ugonde to endia kento ke mutumba no na into biranto bendera musira inyira to bikuruta da design ni bitha bimete ke mutumba na into binginya kona bikuma tha inda bione myake ngitha twithiri eki mutumba no ntuke mutumba ninya wakwithira to beruta design ni ke mutumba ngwatha uteginya shamba cha tureke mutumba tene mono sandos cha tureke mutumba tene mono ndi tha ire kona design alafu no tega kento kino akendakia ngwite ankareta kintu kiketate ngwite kintu kyankenya metho nyaka sima bakwa ketate kyaba Kenya ezo to into byantu nya kampuni menya ora imo ibinandamu ora bakuthithia tutegaira bira tukona nyamu bio tukenya metho bio tutate tukita ibyo tugura muno akwina mtambiriro kenda biashara eku uteka ruru ari na winga ruyo irutane komba kwethira separate kana ukiathurana uwemboni na wathurana mboni shoes ni atomba kwethira ugita kenda utira uwaza person utikumba makana maisha yaku yatu utonyera biashara ya biashara takwelewa kwina mtambirire kainge kirera wona biashara tikirurwa ukurura ndukeru ari na ruyo kwinga ko mix in between your personal life na maisha ya biashara kwa twika triwe na family yes nukwendira atu nukwende nguo wendero kenda kiratu kya wikira ukathotha kenda wikira atu wikire ndairo kenda kinya kweta kulyongira chiari waba pakirira atu na mabox waba ikiria ukechira atu si biashara ni yangu wame ono tune kuwa trima amucho no tukono enderia no rire stock uti baito kuona utembecho kuona no uri yukia watumira no tuibyaku ni ataumba kwa thurana gati atika uturopo kuko kawaida na biashara ni makintu kionda kenda kithawi na mubango utemya gukira thaitu amwe kurambia tutena kwetu tu ya ambira to ira tu kiriamama ka twikirina ka twikirana barabao nyawe ngwatenda na nini ngwantenda yani kibinafsi taoni nonto ini nimbeto aboni oni tetekeria ni enyawe ngweteke atitata tetekeria nonto etomi achari barabara tuna bana ranja batikomea boy baturere tene ito boya nonto baturera lakini ngwemi ngeto pita tanga batiji ngwata ukira tukure ito tana Nairobi onto danya cho tuko is a stress lakini batida bakemeana manta minga to ariga kwa avoid nonto baito angirona ito erengirona na endi mantome kwa avoid kinto kenda ina tu wedo ya to gora kira to twenda kwenda tuna mubango kida tu watu borenda shopping tu watu kwenda tuna mubango tokamea siku fulani kama next week kama next month we have to do this yes akwena mitandao ya ukinyanira itethete ata biashara eku no tunende kainyo kya kwa ile biashara ingi chibithika mitandaoni tonto TikTok no ntethaide muno actually ruare kwendia antakaswa TikTok obana na nkuibwega muno lakini bae no gwa muno bakimbira na kweli ni ukweli na waambia yakaniambia unajua watu wengi sasa hivi wamekuwa scammer yes ni scammer tutake nyana Nairobi yonto kumongeta amekuwa ni watu wengi sana wanalalamika ende bando ina stress lakini ndio mtu amura free amura ama ni kufikishia mzigo alafu ukuje ule kina ni ngumu na hatuwezi jua sisi hatujamjua namwambia kama ututrust sisi wacha basi sisi oye jilete siku moja alafu utafanya nini kwanza yarua reburu ongeo ndaraka ambilo nkiambira antuma shop wengi agura na kwa karaja kwa mwai ambira mbere mbikira murio yo kwa ndukeneo alafu ngwekire pesa kuna onge no rware timo bado nyana tha yode boya no ndio ngati ambira murio kwa kuma ngutumira rokire yotaki na atatamba orende ngutumira nya receipt tega na weta uruja kimena nekete amba uruthia na murigo lakini ambira murigo yokinya ndabere ibwega lakini batu ingwetika we are very trustworthy ito trust ya to ere oro mono na batu trust mono na nyaba kenda ingwetiki nyake TikTok ni mbona kinya shop wa umbere mbandekete Bonisu Center na kabera wedo ina doubt just pitia uliza be utakuja siku ingi akwena mtu akaenda kuria na kwenda kumenyekethera biashara ya iratu ibaita no twendera kubithe biashara no mwanko bwitho kimenya uningu ine ndina no mwanka mbona iga oni ote biashara ete faida kinyora kwa kama irato maguru mrangi faida the other na yera ubro tumira mbele yako
onto kaita konda kulinda kama tamirigo ngisukuma wheelbarrow indona mbecha antu bariana tongo karatano kwanza kwa rita la corona baba inge munyo kwanza ndaite ngwine security betrete resort chumira the manto yangaratana ko tekenya kireko wandawa lakini nanda safety ta septre ndawa ansukuma wheelbarrow onto naenda wete njakairi tichoka ona nawo mwete njakairi ntichoka ndamwire kaende ndastragure ndamos mo wheelbarrow ndata mtombere nya mto wheelbarrow mtonya na yanka mwao ngugeaja ambetria id ndamutegera ndamuthani id no mtu ntari na otherwise na ntemea kwa kotwa kwa ria thina atakwithina onto ni ile tu nonanga tu sasa hapa tutasumbana tuna mza onto manda bangira kwenda untetate ntikwenda na ngukura ndenda utastarene cha kwa tenda ka hapa sasa ilikuja nikakuja tu nikakuja wacha nichape ile kazi ile ndaite ndawete nguira on then kona no yoga ita nda kama temerio for almost ndako 6 months das kuma wheelbarrow antu akira form 4 levels kuma wheelbarrow imagine ndakangana ndanje okara nyumba aya ndayo na kwanja kura nyumba kura twinto aya ndona nda make over 1,000 per day actually na kagita kauna mweza form 4 kana kimeke 1,000 toza beche imbinge mono nura dakinda ngangane una ntacho kira nyuma na endelea endelere mwankari wenda ta ku de mali ndanja ku mamori tumbana mwankatha ine nkona manto yonde nokaya tete on his way. Okay, imakosa yai kwa ringi biashara babudha kimranya toma biashara chome mbichiri ya kudhara. Mostly mismanagement na kenge mnao hukumania owombera no hukumanya manto yanja na biashara na biashara mya tikinto kyantuko chonde twari no tone royo no twage ndi lazima tudato kemenya atri ano to next month mya no turi kwendia haya lockdown no ya muyere ya corona ri na tukari ari nyumba ye mwana ntu mwana nyumba ye no akenda kuriwa haya thai unintaka wako ntu imbakite nyani rentao sinkari na ndekira ntausi ndina family na bakenda kuria na thayo kumya mire thayo utuna chiringi 500 nyumba butie botana ko kurare musle itorekea kwa avoid kutumira kumisi news intobito kona atu onyere kabecha kanito arekea vuto ka make at least together nyanyumba ekaingwa meri iri at least no tomba witata no bomba kuria na atoya kwiya kurikiria kwenda mtu akenda kumenya atrimbo ni ekire biashara ne ya iratu menya ndimo itona kwi boba kwiya bakagura na bangi bakainga otwira kwina scammers ndichikithiro raiprima kwina mtu akuimpersonate editor yaku nende ageta na arora mitandao ne akambia kwini mboni issues akaikirwa mbecha kidogo atumba ukinyithiratu kana atumba kudeliver kira itrino mtu mwamba tadai baba inge baiku kwanza muno Nairobi umire tu muno lakini Nairobi baiku wewe bakona ya nyako shop mama best ongea kwa the industry route wa bibas nya shop ya ko bagitito mabatega kuringana bore ya famous yaba yuka kiamana jara yaku akanjia kwa advertise darito yaku dukeku lakini ende mbona anto bonde bedane anto bokumenya kwega boira nya mtu ekuya mtu atemi ako ya from nowhere ito kuya lazima mtu aidha itada aikumya in and out winga ingana na data uruta utae tangu we the same case nyama scammers ba edha ba kumya bwega baingi bapitite nyako nyama customers ba kwa ukabandiga bambira namba kwa ne akito ba kromba mbecha nyama baingi ba nikamba the namba kwa ne akiba kwa kromba mbecha watate ugatuma ende bayiya ikumno na itu dato ala timu to kiringwa domingo nyore wa ntumirane ninda kwera scammers ba ku click yo very kwina mantu yoro kwithite ki biashara na wachire kinyangi akwenda kurura biashara ingi oyano yembubika kwithira nkibwithe na kwina yangi makosa wabuthire uchira we akinyangi akwa mukurura biashara ingi uyu ntenda guchokera ntubuno ntindorere gutambikira ibweya kana imantu je kuthomete ki biashara shot biashara mistake mbona ndamu lazima make ato area kwa wendo chokera mistake kaina tuwa makosa chokera maitara ya iri oni mistake ni mbinge mbichinya kinya iratu nya mutumba amba weta ko na tamaa ko flondo kora mutumba yo mwingi okya yo chama tubagira kyo kyonde kona ore malatu ntukura ko regra ntuba yabagura batagura same case endire inyamba thenke irakende ona mira tu bibiaro bibititho kanya bya karaja nya bya kara ade nyamia ri thatu tire ya kutho kwanza bintu kenere ko
aya rinda karara barande nenkenda baranda ndeke bandene bibingi muno byatukangana kumatairi the sporti tindi spe bingi byatukanga muno nenda septini no ntuna ntinatho ende kenda bane nitanete imanto nda yakapeni ndona yakuthuka kaya kubwa igwitate kwa septi witikirie na ndankera mwe kuroko inyawe no kona na nya understand na manto amengi ko encourage mbira hii ni sawa hivi si sawa na mimi na accept na pia kusikiliza, nataka kusikiliza sana. Maybe future plans chia mboni issues in the next maybe 5 years ukarite ki uko na kiroto kana biashara yawe ngibo iratu ya mboni issues ina tadaiji tuenyewe kana ntu ncharirio Meru na te Meru biashara no nkora nkumiendethia na ngo target maybe inyando within 5 years maybe after this year or next year then bakwira nyani buriyo kwa China or Dubai nto mostly iratu bibingi mebi ma China musibibia raisi bya koro Dubai na nyanguo na ingwetike aja Meru ibaka imuno mbika kwa baite China na baba manya ito China muno ibaba Nairobi target ya kwa muno mpa ithenya mwaka yunda target muri na mbeta China no muntu ndabangeta ambikia na matabu yari abukuma bwega ende ingwetike next year God willing I'll be there. Wow. Akwero wakire ukiuchira kana wona mboni issues ume expand ito rurete kinya branches kungi na kungi branches target them branches ngudi wataka shikoyo nto owata shika omo advertise o na Nairobi branches yana impinge mono achikira kina China jono kumanto muno bere ne amba mono okay ti trustworthy daije ton dukaje kana dukaje untimya inkeda antiko kana ojo baro nta faith reta okumono ntro kana dukane njaro muntu anto benginya to kwangu we bare atamayo ibarenda kungira kiratu nae twinakyo duka yo ngira benya inyaka the ingrile pande na nteko bangete no kumya unchoke nyuma Antoine ne mono Antoine ne mono ende in future inya iriro mbare yakwa ndombo target karo supermarket okay go down ingwetoro medambera dibaruta ngo gitu uketha we na irato onto shelf we irato ake weta sofingi ethenya na mali weta sofingi we na nguo uketha we na men we all the variety men ladies kids all the type ngwetiga we type yakwa na nyani mya wati nini materials baira China okwamba kura machini nyo nte okwa with that Meru ketha na endia umenya yo ya tukurie na tokomba kwandike nyanto baba inge batena ngugi ekire mtura kwenda kumenya ambonia kamugwatana nduka ina iri namba chedimu mitandaone uritwa ate tukiriki rietombe to amboni festivalio namba cha kwa chedimu kibabanti ate TikTok ito amboni su center namba 0704 78 18 19 na kwene mokro 0707 180 131 na kwene 0769 99 1010 unaweza tupigia na hizo tuchat WhatsApp tupigie anytime borake unataka viatu tutakujibu kama unataka kuanza biashara tutakujibu niko hapa kwa sababu yenu najua nyinyi ndio wadhungu wangu mitandao ya Facebook maybe Facebook pia niko najita tu Boni Festival sijaandika sijaingia sana Facebook lakini TikTok ndio niko lakini pia nataka kuingia Facebook na Instagram Nenda wale kamera uaraniria na client baku bara orende beite bakurira to lakini abara maybe batray bakurira and but they are planning to come and buy shoes from you. Yes, each and every time mbira client nyande ndenda kuma live mbira iboe kana imbendete mono mbere buru ambocho kirenkadha my clients the new wala nakuja kesho kutwa next week next month even if it is next year as long unajua utakuja kwa bonuses acha nikwambie uko karibu sana the old ones naomba sana muendelee na mkichukua mzigo najua wananiambia wanaenda wanauza mimi nawapeanga na moyo moja waende kabisa wauze na pia my new client please mimi ndio Boni hapa ndio kwa Bonisu Center mko karibu sana na nawapenda sana sana Laira customer yako irarenda kurira ati bita kwende ni message iri kumwira iratu bya kwenda kwa mweni mwaya device nkamura oya kintu akeo ukendia actually na babengi bambirito ni bambira abakendi nya bakaenda uchati nawo bakuria bambira oneo Boni rutwambie ni use na nikenda nikauza unimbera kintu kiki movable agetha kintu akimyagetha kitu move bakakwa inya ko kiti move actually mtu no mura na mtu inkwenda ngoya kama inkwenda me the moment customer iri muntu mweni yande muthoni katukira kirarite agwakwa kitiguita
customer won't go expect the next round. Okay. And mostly nyasa ndo sio kwa mose baba ingi bakalalamika for 1 for 2 itembei. So unajaribu wakuja tizo kuja kuchukua set. Na kama isimeacha for 2 for 1, mimi nawaambia hii mimi sina sizes. Mimi kama sina sizes nakwambia mimi sina sizes. Kama utaweza kuuza ni sawa, lakini kama utaweza kuuza achana nayo. Okay. Ndebaka sana mboni no ndobo tutekiria tuyandukene kwiye wende boira tuna kututhomere mantu kathomba ayegie wendia boira toka na biashara ya iratu inkomenya kwina mtu mimi atuthiatirite na kuwaga akana na wachi biashara iri kwamba kwithira akiambiriria biashara chiku nyingi mune cha kwambiria mboni nukuba mboni na iratu bia as low as 180 ukeyo kaura ugeta kwende na kinya kwamba kwithira kiwatira kamwate ka kugantuku ukirikana kana ukithiatira rondo mboni nukuba at some point kwira sukuma wheelbarrow imagine na thaina ndenu na biashara kana nduka ya kwenda iratu na no o wikire inya ekwira utebutiombeka ukethera na umire ki usukuma wheelbarrow na kinyaki we kanduke we kwenda iratu iyo menyo tebutumba kwithira abukiombeka ni kujituma tu na kuamini Mungu na mengine kuwa trustworthy kwa watu. Hawa dosi tu wako town, wao ndio wanaweza kuweka town, hao ndio wanaokoneshanga masimo. Actually mimi hakuna mwenye nimeika naye alalamike mizigo ya watu yote nilikuwa naweka mzuri. Mtu akiniambia fanya hivi nafanya. Hata kama lazima na hakuna kitu inakujanga rahisi, kitu yote lazima utumike ndio wewe na upate kitu yako. Okay. Ebaka sana mutegeri wa Meru TV no tuba kututhiatira kiri mubango je tukuri biashara itana mbere na ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kwena namba ikioni ne gyaku au ya 0748 98901 kedra no kwenda tuluka biashara neku atwandikire message ndatukomba kudira atwikuliungira ni wambeta muthoni wa kiramana mubango yoyo kuyere tukuchothe cha Alhamisi akumathaile na nusu cha oro mwaka 33 ngithira wina kaita ka Kenya. Bwega.